ya de kokobo Emma Omampeni John Dramani Mahama and the Minister for Trade and Industry. Sir, your man now 3 weeks grace period. Sir Obeshe, no near Sinkunya Kwanya Befa Swa, the better and Sanobo, and Yan Sadenkwa, and Sadokodokoso Dakahu. Sir Baya, Ometitisu, Amaye. Ebusia for your mobi biara kwaba e de ba o kan bede so hun say ya gie gwa say de na ye social issues ana ye de ba besom mo media ne amaboat ma George na me ne nua ba na na akria na ne yesi nkonya ye de sa adwumadie e bra besom mo na na asem ye bedi hu nkomo nyina ne se eye ensafo o mo pensa ye Drunkard association ana ye se no mo de betu dwa se sisi anensa bo akosoro e wo mu se dollar ne sisi atete bibia so nam se dollar no eba afom nti nenso ensa bo de e da so ejina ba bi ejina nti o mu se Ghana mampani anye ho bibi dia ene o mo be ye o ye cheke se panti ene minimi nua na akwe ye sinkunya de no ho nkoma na ye ba bedi nti kan ho abrekwa ye bedi nkomo afa ho na akwe mo akwa ba me just me nua ba na ho ye de Ewade adom me ho ye na ho se na me adom ye do ba de ase na de ensafo omam mi hu edi omudi ni kwa ya na mi hu ha mi si bi enfama wo Drunkard association sa pepepe no ana waka no na esi ensema omode abetu dwade so wate ho bibi enye easy cry na mefa akwanya we so se de dan da ya na me ye no na afei mama achiefo nyina me do mo ase se de dan nyina mo gebre na afei omo nso eka ye ho na afei ye be ye bibia omo enam mo so nti etimi ye na bibia so ye kama pa de maye na in fact me nsaka video no me say na che say we so wan kasa otiri we bone te wo so mo kasa mo tiri ho se ene omampanyi betena so no say obetete dollar so ene ade ama nyame aya adom watete so se de okan ye na se ye ono na ti so se nye ono na ti so ne pen so e na akofom enti se sidi no meka ne se erane ano no enche bia na che se ene dollar na timi aye pe na eno enna se de omampanyi kan ya abasa enti no ba ye nyame adom yatete lori fe so yatete e mo so che se kokroma yatete bibia so pepepe ne koba ne sen ena nsa de ye enti so sister enti me no mo ya adwen papa because ene ubedi emo ena wonim omo kan say nye alcoholic drinks nko a soft drinks ka ho ene meti a menum ye me de sister say me bedi dia just a drink ka ho ena say me pese me keka ne ma bi so just what you say eno so wo me me sa pepe me say me fu ade so papa omo ntete so ye me ma ye omutiti so na ansa na mekono meka ne se obi ma me video bi na on se ye nya video bi anhwa o meka se bi aye twantro enti ebusia fo nti yenkohwe video no embrace sie e ba ne sa so a ha wona omo operate drinking sport no sidi na se ya te se sidi no anya na honde na ama omampeni atete nema so se hu wate lorry first so ati nyana udo a ewo market no so na ensanko ande ye nte so e enunti ye de kokobo Emma Omampeni John Dramani Mahama and the Minister for Trade and Industry. Sir, your man now 3 weeks grace period. Sir Obeshe, no near Sinkunya Kwanya Befa Swa, the better and Sanobo, and Yan Sadenkwa and Sadokodokoso Dakahu. Sir Baya, Ometitisu, Amaye. Now, yes, wait to make the Huga ye. Now, sir, grace period no, as soon as Yan Tibia. Association Yasui pa default members on quantum 16.65 million members. Now, say see a better young as in mountain soa. In fact, enye a benefit, and I say enye na de. It's your best seller Omampeni John Dramani Mahama. Say Obetia Yesu, na watun safe na nkomo elho and then more also mutu. Na omode boa companies na omoye nsa wudon. Sabaya ometimi atete omunema no so amaya ometimi aye ti medamase Mr.
ebusia for video no na yakosha aba so omani abre pa easy was so man 3 good weeks Moses Dragon omani abre Moses Dragon so ma Ghana mampanyin 3 weeks 3 weeks no on pen to pen no a won tensa so na we die untimi hu se nye omampanya say ye wo moto nsanfo omo na embe so mbetiti so ana on say ye tete lorry face no mo announce in public Emma will be in dia na mo announce say ye tete nsa so na obi anya because nani abre ensan ye dua be Ghana ha ya o e ba say e ko ba say ye pe ensan e mo odin a ye dua be o man Ghana be nyame adum ye won sase ne boy papa obi ntimi nka ntwem so to man konkron Ghana ko kra akọ free outside the bada ye ensa bi e be ye sansan be ba bi eja hwani oyiri kra ka ho bi ne what ya say ye no Ghana ne ye kra ye kro ma akasa oyiri kayiri pim ha ye kama pa unya bi a ebetimi aboabo na we ba da eba no ebetimi ate ama na bibia ye kama eno kra no bi wa ha na se ye no na wa ha de a edi nti na mete kokoben ha na me se me pe ensa atwa me a mete kokoben ha me ton san ne boarding what you say enti me pese se Ghana ha ne ye wodi a se de eye nsanomfo na omo boroboyfo na ka no e wase sa oboroboyfo na ka na wase timi tete nsa so na bibia ye kama because wontimi ntina Ghana ha me ton san ne boarding sa e na eba soft drinks so ye bi wo Ghana ha papa ntimi de me ne omo ya adwen say ye ntete so because o mampanyin aba na ne ye mo ne ye ton bi a 100 Ghana cedis na se ne ya betimi aton 80 cedis dia ene ye sanso na ensan ye ntete so okay yentete so it me say enti de wo pa nyan say your mampanyin na se de se wo so wo hwe so montete nsan so ba se ni nyina na ka bo mu fo se obi antete bibia sister your mampanyin na se de say ye ya say ye twa ye ni kohwe say ye maame mo moton nyoma wo edwom no o mantete nyoma so mampanyin ma soldiers e ba town ne ade no ene wontin baby eton se bia o mampanyin de nye the same thing enko honom baby eton se bia onko o make sure say nsane atete so but sister ene boy say ne boy de nana kwia ne boy de papa o mampanyin fa de o pesa o chene so mampanyin fa enipa nwura baby eton se bia no sa pepepe ena ne kasem so kan bibi say nei on say ye hwe drugs na say youth ne ne ade a by nsan de nse o mo me de nyama me kai but six dragons there can but we ka sensan say o ma me no nya because cook ka ho cook ye nsa obi timi num omo de ende de wi omo si bi ka na omo ne abre ne de omo na nye cook ni fantasem na omo ka no omo ka ensa say anu odi no omo ni bre ne nya omo de ehona na omo ni chire o sa ba wi no di twa to say ye nka man saden ko a omo she sa pepepe we so ka ho bi enti no cook nya de so benum cook ama obi bi ase obenum mota ma obi bi ase enti omo ntete so maye ti me de me ko said the Moses Dragons kind na me ne ya adwen o mampanyin no e se won tete manfo mu monten so baby e ton science su bia no wotimi kura to store dem wa sansa ne bre be no sa pepe ti me de me ne Moses Dragons ya adwen na wo ka asem bi se ensa ense nipa na ahwe ye no prepa se ensa ahwe unhu obi a wanom nsa eda baby basada ho eno no wanom da baby basa na adwe ye se wodade mo ho no koda baby basa but ensa no ye nom no according to yeah according from obetimi yare ko hospital kra na kasa ohia akọ e wo mu jema no nkyere se fa ko ye twemu da nenom da ne da bia what you say ensa ne de eye ma nipadua no e na even soft drinks bebrebe ne kra no so kra no e ho wa asem kakra ti se bia meti he na me bedidi me ka se menya jollof rice bi me bedi me wo ensa kakra me ne nyina ha ye nipadua ne de enti bibia mu no say too much of everything is bad enti ye best stress ensa ne de ye benom de but ye ma kwan na ho me can mesra munya alcohol drink asem na make kai obi to be the alcohol yeah specific because one money me side no say me alcohol na no me can me side say me ka alcohol drink bia na obi show eh adepa na che say wuchi twa bi anya no na make mesra mu eh soft drinks asem na make kai what you say because me nya fried rice jollof rice bi na me bedi say me nya fufu dia e na me ko that level and they was say me what you say me fefe bi na Sunday nya me animu ni ye ka enye many pedua okay enye many pedua cry not even once nti untu obi afo se wono monsa me ntu obi afo se no monsa
enu ntina Moses Dragon say entete so because ensane kra no enye manifadua no na mo sa yere so da kru bia ne kondo no obede atimi ato ebi on person mo yere so se ne be ya nipa bebre na ntimi beto ntino mo nso enye nsa mo boa mo yere so sa da ye beto o mo yere so ma ne boye de say me meto what you say meto papa o ma ne bo kodu say meto menom mayale sa so na menim say me camera ma ejira we say boteto say de no be no mayale what you say ntin sane de ye say de we mojam to ye de be nom bibie ni a emfa ho ne de o meye bi sa na ye wo bi a wo take in drugs pa but ne ho ye fe wonya daje ma ne nipadua every month okọ check up kohwe bibia ba me nipadua because onom nsa na ode didi onom nsa na wo aduane bi si na chi say obedidi here is the case obi be nom nsa sister on kai kraso wo didi na wabo say sram oda baby ti de bia na wa nyanga ba wo didi onom nsa wakodidi onom nsa de bia nipadua na efe because akọ de wo say bi ba mojam nti nsa na de ye be nom ba ye nom ni nyansem okay ebusuafo se ne yenya bana na ekwe ka no se nsa ne de be no ba ye nom ni nyansem en ebre ekoye de anu de sem na ebesinti e mana na ekwe akwan na se so de wo twato no amaye de na wo twato na ekwe de mo twato ne se de Moses Dragon say kana o mampanyi timanfo gu amonten so na ensa no montete so na ye say ne nya binto enti sa eye demonstration o mkono me kobi okay me kobi pa because me kobi menu me de papa me ko sa demonstration ni bi na ebio mesre me nuama o mo hwe me wa bonten so obi wo no ma na wo de drugs asine ni so sebie son sebenya do owi a obenom we owi a tramok akra say kra de say red e said that you be bobo wo sedan ni nyina akeka ho owi a na fe wasan so e de 5 star aguso woje e owi a watwen be 3041 a owi na fe wakodidi odidi eno kra na nsa na obedidi ni kra na loka onkope bia ensa bia ebetimi aboa ni pedua no na okope loka nsa na ode akotena fufu no aboa ni nyina no ese woni pedua enche na oliver ho abase wo kidney ti mesre onum bibia no according to anya according from na entimi mo ni pedua ba nsa na de beteto se nyina etimi atobia no ebusia for se ne enua na na ekua de afutu mo si ensa de omuse bia obenom kra na wo so wo obo se ne be yenkofa wo ha bia embre ha na brebe makwan eme the social issues no I see aha yo kan bede TV mediane amaboat ma George na da se ne yesan mbehia